Awuphinde engizwe kunento esisadila nawo lapha kodwa besicela ukukhipha lo omncane kuqala sinawo uqala ebhakedeni kuyimasitofa kuqala umnike lo omncane sinawo yazi bani ngiyangibhala lo omncane nje kukhona siyazi kuyowenza umehluko la kuyapha yeah ithini so udaba lomkanje la sizama ukuthi singangcolisi izandla zethu konke esikwenzayo sikwenze ngokuhlonipha nendawo yethu nokuthi nasedlulile South Africa yethu esizalelwe kuyona ngoba sinayo indawo yokubaleka masiphelele le ndawo le futhi kuphele thina so manje into ithi njengoba kwenzeka lo kwenzekayo naboThekwini inamba thina yethi incane nathi sibhekene nabo abokufika bangenawo amaphepha abasebenza lo msebenzi abenza nengozi abadlula kuma customer mostly kakhulu so sike sahlangana nezinsizwa la sihamba sokhuluma nabo kahle sabacela okokuqala sabacela bafowethu besicela nizama ukushintsha indawo mhlawumbe niwasebenzele kwenye indawo ngoba ama customer ethu umsebenzi wehlile ngalendlela ukuthi siyabona thina ukuthi nayo inkinga la ikhona wonke ama restaurant asitshela into efanayo ama order yadliwa kunama footage abake babe nawo but ayadeletheka maqhubeka isikhathi so sesiyahlangana nezinsizwa ngala khona abaseza nje basendle ngoba sema sibona imoto sabacitha hayi cela baphuthume mhlawumbe khona ukuthi babezobona sibaningana sihlukahlukene nje shuthi waterfall Hillcrest Kloof nayo ke Pinetown iMalvana nje khona ngoba kusasa kuzobe kunezizana siyokumithana nabafika bokufika so siyokhuluma nabo sibachazele so kahle laba basiyabona ugovernment wethu ukuthi nathi akana ndaba nathi akwazi ukuthi ezweni lethu ngathi kune chaos engaka bakhala ngento eyodwa abantu kodwa manje abalungisele so nathi siyasukuma siyazama la sishama convoy sikhulume nabo nazama ukucela abafethu sicela nishiye at least mawukuthi khona inkinga enibonayo emazweni anizameni ukuyohlangana nilo lisi nathi la siyalimala kunabafethu nje abafuna umsebenzi wokusebenza ethuthweni abakwazi ukungena ethuthweni ngenxa ukuthi baningi abafethu labo bakhona kunabafuna ukusebenza ema-restaurant abakwazi ukungena basebenza ema-restaurant khona abafethu bokufika kwezinye indawo mhlawumbe kwezisane nhlanhla kubasambala but besicela ukuthi asasi ngenza kanjani nathi ukwazi ukuxhumana nabafethu laba abawenza amamashi laba abaliye koThekwini ngoba semasibona ama page la ngawo babukube nabo ngangabona nje ivideo lino sisijesinza ngathi khona nikuhlanganisa nikulungisa nathi besifisa ukuthi sibe iphathi yof lonto le ngoba kuyenzeka ama data sigejeke kwesinye isikhathi sise siyayibona mhlawumbe sidlulile because besifisa izithuthweni nje sokuphuma ngeningi lethu sizolekelela nathi sibe into eyodwa because besifisa nathi yenzeke la kule ndawo yethu because le ndawo yethu igcwele abantu abamhlophe kangangokuba awuthi angifuni ukusebenza hlapa amagama azophinde futhi backfire backing mina but ngiyangibona ukuthi support bake bayithole bona kumaphoyisa mhlawumbe makuthiwa kunento abazoyenza ngisho ukuthi imashe esuku imfishane but thina makuthiwa sicele asinalo lelo themba mhlawumbe ukuthi singasizakala ukuthi sivumeleke ukuthi simashe la sizwakalise izikhalo zethu njengezingane zala South Africa so kubona kuye kube easy ke kubona ukuthi mebekhuluma namaphoyisa kulungu mina nje bangifakele protection order ngomhla ka 15 September nje ngiye court ufake loba yibona lapho kufika but mina ngisho ukuthi nokuthi kubona but mase ngibabuza phambi kwephoyisa bayakuphika bathi angikushongo so shothi mina ukuye court lapha ukuyojika shothi ikuvela ukuthi lento abayishoyo ayikho so kodwa ke ngathi mina ngayinikela mina ngathi as much as nginezingane but ingane zami ngiyathemba ziyojabula uma kuthiwa ngiyalala mina yilwelile zona shuthi ikusasa lezingane zale South Africa mawukuthi ngikwazile ukuthi ngibe namandla ukuthi ngiyilwele nabafowethu makulala thina encase babuphakamisa makulala thina mhlawumbe lokho esobe kade sikulwela mhlawumbe kugcina kusithatha emphefumulo yethu kodwa bona mhlawumbe bayokwazi ukujabula so shuthi kahle hle sesile kule sikhathi sokuphila esithi asifane neapartheid laba sebeyinikela ngempilo zabo ukuthi shuthi nathi asife masifa kodwa bayozemva kwethu bawujabule so nathi siyabona ukuthi abezemva kwabo mhlawumbe abanye babo baba abadayisi beso
so mhlambe i-challenge esinikwe yona thina ke njengezingane khona ukuthi okay asilungise izweke mawukuthi siluze impilo zethu njengoba kwenzeka nawo abanye ababephila phambi kwethu. So I think mhlambe sekuyisikhathi ukuthi okay asiluze masiluze kodwa mawukuthi silwela into eright kodwa ukulwa kwethu ke babakunazi ikhahla akunazo asishayi umuntu sikhuluma nabo kahle siyabancenga asikaze nje baba saba nempi sibana ngoba siyabancenga akeke kube nje ake sithi kube umfowethu lo ake nimncenge ke ukube umakhelwane nifike nimncenge kanjalo nithi nje manje nangu nje umfowethu ake nimncenge masifika nje ake sifane kusengana nganayo lenkabi ikahle ake sithi uyamncenga lo siyafika futhi ngicathu uya understand isimo esibhekene naso uya understand umsebenzi ethu uyalimala and ama video avela amafutha just ema restaurant kuvela iningana labafethu abaphuma ngaphandle asisho siyanibandlulula asisho siyanicwasa nabafethu kodwa imost yenu ilapho ngeke emthethweni niyakwazi nalokho ninamaphepha endaweni wasebenzisayo la niyakwazi nalokho niyazi ukuthi umthetho wa South Africa awuvumi ukuthi uzoba nje i-normal worker usuka ngaphandle kufuneka ukuthi ulethe a rescue to be able ukuthi usebenze la South Africa because ukudrive isithuthi it's not a rescue ukusebenza e-restaurant is not a rescue yinto engenziwa enombani ozalelwe e-South Africa. Suqedile asibakhulumeli bayikhulumela wona simo ke lesi esibhlungu esinazo njengamanje ukuthi ke sekufuna ukuthi manje kusukume thina sonke wonke umuntu angithi umzwini ukuthi utheni uthe iphepha malingekho kuyacindezela hamba ekhaya inkulumo nje eqondile ayilunamuntu ngiyathanda ngoba nasebenzisa amandla nisebenzisa udlame ngoba into yodlame akaze kuyisele umuntu ayikhokhi lutho into masizenza asizenze ngokuthula ngokuhloniphana ukuthi umuntu ngoba na nokuthi nje masingabizana naye igengi makuthiwe ekhaya kunenkinga sibanike mhlawumbe ama-skills ukuthi thina silwa kanjani ngapha silwela ilungelo lethu nabo bekulwa ekhaya belwela ilungelo labo uyabona mhlawumbe masingenza lezo zinto kulokho kosilekelela kakhulu siyabonga kakhulu bafowethu ngizokunikeza izinto futhi nabo ngizobatshela ukuthi nizobafonela abaholi abavuselela ukuthanda izwe wonke umuntu okhona phansi komthonjwela ngoba lento kuyihluphe le ndawo ethi sikhuluma kwigaba engafani omunye umuntu uvele ebukela ethi khona abanye nje abawukuthi umbuzo uthi wena what are you doing ngoba uyabazi khona abawukuthi yini wena ngithi ukhuluma kwi-level yakho noba nakakhuluma kwi-level yakhe noba nakhuluma kwi-level yakhe angaveli kuthiwa manje hayi manje kunabanye abayileli ibala wena ngoba uyababona dila naleso simo mhlambe ke mina ngifuna sikhulume kanje lokho umuzi nomuzi unegceke umuzi nomuzi ubiyiwe omunye ongabiyiwe kodwa kunegceke angithi awufuni kini engenwe noma ngabe ubani ufuna ukuthi kubo ongenwe noma ngabe bona into esesegcekeni mawungena ekhaya ngithi siyakhuleka mawuzongena endlini nathi uyanqonqoza bese ongaphakathi ethi ngena ngifuna kube njalo ke nezwe licishe lime kanjalo izwe asilithathe from ekhaya ukuthi asingakhuluma ukuthi imncele yafika nabelungu cha ekhaya kini umfowenu uyakwazi ukufika engatshelile ekhaya bonakala esekhulukutela ufuna aqale kufonela yes noma uqala wabhala incwadi kuba njalo asibuyise kanjalo ngibe soft yabona be soft ukuthi mawula awukwazi ukuthi entombini yakho uyobonakala usukhona ngoba naye izovela inyike enye ingqondo ukuthi kusho ukuthi khona into oyibhekayo uzomfonela ngiyeza ngesikhathi esithize ngeke akube njalo ne-Afrika sibamba kanje Afrika yethu le mangisuka nje nami ngiye eMozambique ufuna ngifone ngisho ukuthi ngiyeza ngihambe ngicela Home Affairs ukuthi angifuna unqamula ngiphatha amaphepha ngithi ngiyosebenza u3 months u4 months ngiqede bese ngiyabuya ngeke asenze kahle thank you ngizokunikeza asukweni sibonga kakhulu manje bazothi abanye abantu mhlambe nonke wena ngwala eSouth Africa mina ngizalo Mangcobo Mangcobo uMangcobo ubaba wami uKhumalo uMntungu uMbulazi umzilikazi washokana hayi so bengicela ukuthi uzalwa uKhumalo wena uzothi ngizalwa mina ngwakwaKhumalo
hayi sanda ufika ebengicela ukucelela nje kukhona kwivideo bengicela nje iSouth Africa yonke mawuthi yayibona ivideo le bengicela baba umkhuleko osuku ukhuleke ekhaya ukhulekele wonke lo ozama ukwenza ushintsho eSouth Africa ngoba lento akusiyo labantu sibabona bevela kumabona kude mhlawumbe nabanye bengaveli kumabona kude lento into yethu yonke ikusasa lengane ezeze so nama ngikhuleke ekhaba ngizogoqa phansi ngedolo ngicele kuyidala zakithi ukuthi ezinyanyeni lapha emsamo abakhanyisele bonke laba abazama ukulungisa isizwe ngoba kahle kahle izwe lethu liyafa kancane kahle kahle selifile lifile kakhulu and siyabona ukuthi sisodwa kulempi akekho ufuna ukusilekelela naloko uba mubi mozama ukwenza into enhle so kuwena baba nje ube kuthiwa nje angazi ngakuvikela kanjani nabo ubhuti laba ube kuthiwa nami nginayo ipower yokuvikela nje uhlezi uprotectekile la uyakhona uvikeleke ngoba asibazi obani ababhekile ukuhamba so nathi siyafisa ukuthi nathi la kule ndawo esikuyona mhlambe ukuvala umgaqo uvalwe ngendlela ephusile hayi ukuthi uvala ngendlela yokulimaza izitolo ngoba lezi zitolo sayidinga uvala ngendlela yokuthi sibonisa wonke umuntu ophila kule ndawo le ukuthi izingane zakule ndawo zinezinyembezi zihamba ngezithuthu inezinyembezi ezikhalayo engazwakala indawo yethu esihlala kuyona mase baba kuthi uyavakasha nje ukhupha ungene kwizindawo konyuswa ungene koEmbo ungene konqethu ungene komolweni uzobona ukuthi indawo isiyadominate abantu bokufika kungakanani ukuvikeleka kwezingane ezikhulayo uma ukuthi dominate abantu bokufika and labantu bane network baba bayakwazi ukucommunicate bodwa asazi nabakhulumayo ngoba silazo limlalo hayi ukuthi ngiyabagxeka njengoba ngoba bezala abantu ngiyaxolisa ukusebenzisa lokho angibagxeki babafowethu esobadinga nathi kusasa kodwa afuneke beze ngendlela ehlelekile eright ezweni lethu ngoba nathi asiyi emazweni abo ngendlela engahlelekile so no president wethu mayifika le message kuyena ngiyacela baba umdala baba uhloniphekile mubukeka kodwa manje ukhombisa ungasithandi sizwe mawukuthi uyasibuka amamashi enzeka every day awajabulisi mina njengobaba wengane yami angeke ngize ngijabule ingane yami mayiba uvanzi igcwala umgaqo ingahleli kahle ekhaya ngingayinuka mina amakhwapha ami so ngiyacela president uzinuka amakhwapha manje mawukuthi mhlawumbe khona bakukhombile khuluma nathi siyingane zakho sikuvikele ngiyacela liyafizwe mawukuthi ufuna ukuphuma esikhundleni cela uphume udedele abantu abazokwazi ukulwa nalempi mhlawumbe wena ekuhlula ngiyacela